国际新闻今来关心有一只阿塞拜疆的飞行机，飞行机顶有67个人。2号是这只飞行机落地哈萨克西部。阿塞拜疆的政府是表示，飞行机顶有38个人拢过往。也来洛西埃媒体即马报讲，飞行机哪亲像是去弄到鸟仔才会失事。这架亚塞拜然航空编号这支8机速3班机，离哈萨克阿克托市差不多3公里所在紧急迫降。因看到飞行机放起落去，用高速卡着涂骹，熊熊不出大火甲乌烟，救援人员赶到现场，将生还的身躯救出来。Самолет упал. Давай. Куда? Туда тащим, подальше. Ноги. Подожди, сиди. Сиди, пусть сидит. 有人幸运脱险，一个人行，暗过夜人已经不幸罹难。亚塞拜然航空表示，这班机原本包括为 Russia 格罗兹尼，暗过因为大部改道，有无经过证实。Russia 媒体报道，这架飞行机可能在对会进行遭到这攻击。Из них 42 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Немедленно направлены силы и средства ДЧС в аэропорт. В 11:30 часов поступила информация о крушении самолета в 3 километрах от аэропорта. По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетает самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту. Я с утра разговаривал и с Ильхам Гейдаровичем. 亚塞拜然甲哈萨克拢应对这个空难展开调查。生产这个飞机的巴西航空工业公司表示，已经准备好协助守护相关单位。根据英国广播公司 BBC 表示，巴西航空工业公司是保险甲空中巴士小众竞争对手，有真好的安全记录。公司新闻，恩文玲报道。